Jangan lupa like, comment, and subscribe. Guys, oke sobatku semua, kali ini kita di daerah Grapela mau membuat video klip. guys, pergi. Lah, kamera roll action. Fokus ya, jangan colek kamera. Oke, langsung selfie. Selfie cari hasil lah. Oke sobat, kita sudah selesai syuting 2 album. Sukses, semoga putra putri Aceh Selatan sukses. Jangan lupa like, comment, and subscribe.